što je moja poanta, Marko? Moja poanta je sad malo dublja. Znači, ne zamjeramo to nikom, ništa. Ali kako mi sada, ko zajednica MMA fanova, kužiš, ja svaki put čekam da dođe nekakav borac. Znači, tu ja jako Rakića sad moram ga staviti u drugu kategoriju. Mada je opet njemu bilo drugačije, možda je rođen u Beču, nije imao toliko egzistencijalnih problema, primjer, ili šta ja znam, pa može si, svako ima svoju priču. Ali kako se mi kao fanovi možemo sad nadat, veselit nekom borcu, ako meni u glavi stoji cijelo vrijeme da je upitno, sad napraviš ga FNC prvakom, pa kaj je sve prvakom i sad napokon da odeš u UFC da se boriš s najboljima, on će potpisati za PFL ili primjer za ONE FC i kužiš me. I onda, mislim, dobro, malo sad ušao u dubiozu, glupa, kuš kad ti hoću reći, nekako mi je cijelo vrijeme mi je u glavi da svaki taj mladi momak, borac koji će doći, da će biti odgajan ovim, s čemu mi sad pričamo, da se nekakva lovica zaradi prvo ono, a da će jako malo biti ljudi koji će baš htjeti biti svjetski prvak u MMA. Kužiš me šta ti hoću reći? Apsolutno te kužim. I to je normalno, stari, to je tvoje pravo ko fana. Pa mislim, ti plaćaš pay-per-view ili ne plaćaš, ne znam, nije ni bitno, ali ti si taj iz kojeg džepa se financiraju svi ti borci. Ili u KSV, UFC, PFL, i ti imaš pravo ih tražiti, odnosno od njih, gdje god želiš da oni budu. I to je tvoje pravo, ali nije po meni pravo osuđivati. Trebaš reći, jebote, pa ja bi isto volio Deliju vidjeti u UFC-u, volio bi Soldića vidjeti u UFC-u, volio bi sve. On si razmislim, stari, ok, ja bi to volio, ali ih ne osuđujem zato što su napravili drugačije, nego ih podržavam i sretan sam zbog njih, jer su se ostvarili. Jer je u konačnici to cilj, stari, zaraditi pare, to je posao. Ko što je moj posao, podcast, ja ne kažem da to možeš raditi bez ljubavi, strasti i svega. Ne, znači nisu financije prve, ali jedan dan je cilj svima zaraditi lovu da možeš živjeti ko gospodin. Vjerujte mi, ljudi, 99% boraca živi ko buraz, nemaju za kiflu, jebote. Ne mogu ja s istim žarom gledat Rakića koji bi se trebao boriti za titulu svjetskog prvaka ili, na primjer, sad kažem, Roberta Soldića koji će se boriti za titulu prvaka u ONE FC-u. Jel kuša ti hoću reći? Znači, meni to nije isto na cjecateljske strane. Naravno da ću ja to popratiti i da je bitno da Soldić pobjedi, da bude prvak ONE FC-u koji je isto jak. Ali za mene je UFC liga prvaka i ako Rakić postane UFC prvak, za mene nema veće slave od toga. Stari, Soldić se tebi više ne obraća. Znači, ti nisi uopće više interesna skupina za Soldića i, znači, njegovi fanovi su u Aziji. Znači, on se tim odabirom odlučio na neki način preseliti na drugo tržište i on tog mora biti svjestan i vjerojatno je svjestan. Ljudi, nije to instant lova, Isuse Bože, ja čitam, ljudi biraju instant lovu. Kakva je instant lova, čovječe? Soldić je od 17. godine u dvorani, Hambi mu je bio prvi trener, spavao je u nekakvom tamo ostavi za metle, pa nije to instant. Znate šta znači 10 godina primat mare za lovu? Pa nije to instant. Instant je kad dobiš na lotu ili na kladari. Ljudi, on se naplatio on je imao 5 pojasa. 5 pojasa je lik skupio po Europi, tako da nije to instant lova. I nije istina da bi zarađivao veliku paru da je u vrhu UFC-a. Prvo je pitanje da li bi on došao u vrh UFC-a i koliko brzo. Nije to stvar samo kvalitete, ljudi. Znači, stvar je da ti se poslože i da u određenom trenutku dobiš protivnika kakvog ti treba. Mislim, pa vidite kad se neko gura, kako ga se gura. Možete to vidjeti na primjeru Čimajeva, pa prije Makačeva, pa prije Conora McGregora. Znači, to je guranje. A drugo je kad te boli kurac za nekog, pa ti se daju protivnici kakvi trebaju. Ja sam vidio uvjete koje je Soldić dobio u UFC-u i ljudi, to nije lova, to nije velika, ogromna lova. To je normalna lova kad platiš ove sve davanja, menadžere i sve, može biti normalno, koji drugi borci u UFC-u. A ovo je lova koju ne trebaš razmišljati više nikad o lovi, već nakon jednog meča. Razumiješ? Znači, razlika je 10 puta. Tako da ja ne znam šta ljudi briju.
To je onako ko da ti neko ponudi Jugića ili Lamborghinija, jebote. To je doslovce takva razlika. Tako da nije isto. Ono. O čem ti pričaš sad, Marko? A ljudi pišu sa strane kao, čitam ono, čovjek neko je napisao kao Solić bi zarađivao isto veliku lovu da je UFC. Ne bi, ja sam vidio ugovore i ne bi. Ja se s tim ne slažem. Ja se s tim ne slažem. Pa daj, Marko, nemoj me. Pa ja ne mogu raditi kaj ti pričaš, stari moj. Znači, ti sad meni govoriš, izvini, pričamo. Znači, ti sad meni govoriš da Soldić, ja kužim šta sad pričaš, Soldić je dobio odmah početkom ugovora dobre novce. Znači, to je druga stvar. Ali ajmo pričati da to nije takva situacija. Da nije takva situacija. Znači, ne znaš o čem pričaš, stari. On je dobio, nije on ništa odmah dobio velike pare. On je dobio pare po meču ko u UFC-u. Samo što je para 10 puta veća nego u UFC-u. I nema poreza, nema ničega, nema ništa. To je onda 20 puta veća. Znači, ti mi reci koji bi luđak otišao u UFC boriti se za 10 se može za 1000. Ali to je drugi par čarapa. To je drugi par čarapa. Dobro ti je tu napisao Igor. Znači, nije problem u tome što je on sad otišao u UFC radi para. Nego stvar je u tome što je čovjek uvjeravao godinu dana prije da je UFC liga prvaka dovoljno i da on hoće se kušati s najboljima, bla, bla, bla. Sve to stoji. Ja osobno tvrdim da iste pare, ako ne i veće, bi zaradio da je UFC prvak. Zašto? Zato što je Soldić atraktivan borac. Kakvi se u UFC-u naplaćuju. U UFC-u se ne naplaćuje Tyron Woodley, ali zato se Jorge Masvidal naplati. Zar nije tako? Znači, Jorge Masvidal... Da bi Soldić osvojio popularnost u Americi od Masvidala. Mislim da je to ono potpuno... Ne popularnost, ali buraz ako pobjediš najbolje borce. Po čem pričamo? Pa svi borci koji su postali prvaci, manje više svi... Pa stari moj, Soldić će zaraditi ovim ugovorom 5 put više para nek što je Miocić zaradio u cijeloj karijeri, a najjači je teškaš u povijesti UFC-a. O čemu ti pričaš, buraz? Pa dobro. Znači, zaradit će krpu para više, znači to uopće nije usporedivo. Znači, nije usporedivo da li ti trebaš nešto osvojiti i biti prvak i braniti to više puta ili ćeš za svaki nastup dobiti veći par. Ali to nije upitno, ali ako ti vjeruješ u sebe i pričaš da si najbolji borac na svijetu i da ćeš biti svjetski prvak, onda, frende, ja ne znam o čemu mi tu pričamo. Dobro, stari, ali to je ono, pa mislim, pa to svi pričaju. Pa mislim, kad dobro, stari, pa, svi pričaju, ali onda ali Marko, ja da vjerujem u sebe. To je ko ono, buraz, što ja kažem na početku, svi ga traže, znaš, to ti je ista ta priča. Ali slušaj, pa da, jebi ga, traži slušaj me, znaš kako to ide? Tu ide vrlo jednostavna stvar. Frende, mi pričamo sad ko da Soldić nije zaradio centa u karijeri i nema za kruh. Pa koliko je Soldić zaradio već para u KSV-u? Šta? Koliko je para u KSV-u zaradio? Zaradio ogromne novce. A to ne znaš, a znaš koliko je zaradio u One FC-u. Znaš ti dobro sve, ali ne smiješ reći, to je drugo. Ja znam. Nije, znam stari, ne znam koliko je, pitao si me koliko je zaradio para u KSV-u, fakat ne znam. Pa po onome ciframa kojima je u tvom podcastu Ivan Dijaković izlazio van, ili ne znam u kojima je, Frende zaradio dobre novce, nije se sigurno borio za 10.000. Kužiš, znači već je zaradio dobre novce. Nije on buraz siromah, pa jebote, pa imaju ljudi, pa ima Soldić Instagram, ljudi gledaju, vozi skupocjene aute, satove, novci, ovo ono, znači zaradio je opasne novce. Pa nije on sad došao iz ceste. Ali stari, da te odmah opet još demantiram i sve koji misle, Soldić ni u slučaju, nije nikakvom slučaju mogao potpisati za UFC. U nikakvom. To znam. Znači nikakvom, ljudi zaboravite, jer KSV je nudio puno više od UFC-a. A prema ugovoru, ako KSV meća ponudu, on ga ima pravo zadržati. Znači, Soldić ne bi nikako završio u UFC-u. Ne znam zašto se o tom uopće priča. Znači, pa zato što su oni to rekli. Ali zato što su htjeli, stari. Ti ne znaš, oni su išli prvo na... Ljudi, nisam ja... Oni su izjavili, idemo u UFC, slikamo se u Londonu u UFC-u s ljudima, pa nismo mi to izmislili, evo. Pa da, jer su oni mislili, buraz, da će dobiti veću paru od UFC-a ko će biti mečira na KSV. Ali kako je da su dobili veću paru ako ti kažeš da ne mogu potpisati sa UFC-em? Kako, onda čemu pregovori? Čemu išta? Ne kužiš. Isuse Bože, stari, znači ovako. Ti kad imaš ugovor sa Soldić ima ugovor, ili bilo ko ima ugovor, i ako si prvak, i ako si bitna osoba za neku promociju, onda ti ljudi imaju posebne ugovore kojima im se jamči naravno bolji uvjeti, ali na kraju kad ti istekne ugovor, nitko ne želi da mu
čemp ode sa pojasom, nego ti imaš pravo naravno pregovarati sa svim drugima. I onda kad nešto ispregovaraš, KSV ili ona bilo koja druga promocija ima pravo u tom trenutku mečat buraz tu ponudu i zadržati te. UFC, znači oni su normalno i završio je, mislim, pa to nije, nisam to rekao, nisu i povjerljive informacije, to je sve, ako si pratio šta se događalo, onda si to mogao ispratiti. Znači, njima je završio ugovor i oni su pregovarali sa UFC-om. By the way, oni su pregovarali s UFC-om i puno puta prije, bili su u New Yorku prije i imali su nekakve ponude na stolu, ali je imao ugovor sa KSV-om. I on je bio Soldić u Londonu, oni su imali neke načelne stvari i nešto im je obećano. To je isto Dijaković rekao, odnosno Tomi je to rekao lažno. I ne Ivan, nego Tomi. Kad je stiglo to napismeno, nije bilo to što su im ovi obećali. Aha. U tom trenutku je KSV, ovi su ipak imali bolje uvjete od UFC-a nego od KSV-a. I onda ti šalješ te podatke KSV-u i KSV vidi da li to može mečat ili ne može mečat. KSV je to mečo, ali u međuvremenu se javio One Championship kojih je pozvao i dao im je tolike dobre uvjete da ovi nisu ni jedni drugi mogli mečat. Znači, ljudi, nije bila opcija UFC. Bila je opcija ili One Championship ili ostanak u KSV-u. UFC nije na kraju bilo opcija jer UFC se nije isprsio. Zašto? Ja to stari ne znam, nisu očito procijenili... A dobro, ok, to ima smisla, hvala ti na ovom objašnjenju, to je ok. Pa ne, stari, ali nisam ja, ljudi... Nisam ja odvjetnik Dijakoviću, Soldiću, boli me kurac, ono iskreno gdje je čovjek otišao, nego ljudi pričaju stvari, a ne kuže. Rale te pita, daj vrati, Marine, nemoj micat nakon 2 sekunde pitanje, daj vrati ovo pitanje, izvini što se derem. Vrati Rale to pitanje, Marine. Pa ne, Marine, nemoj mi micat nakon 2-3 sekunde, ostavi pitanje dok ne dođe neko drugo dobro pitanje. Kako su onda drugi super plaćeni prvaci KSV otišli u UFC? Kužiš? Ne, imaju svi klauzulu, nego je pitanje koliko ti neko hoće mečat. Pa mislim, ne kužim. Ali čekaj, ja mislim da je njima isticao ugovor, jel tako? Ne, svakom ti možeš jedino tražiti kad ti istekne ugovor druge ali nije to stari ljudi, ali to je čekaj, normalna stvar. Hvala Jurišić, a daj mi recimo, malo pričamo, ne bih htio da te dovedem u neku nervozu, mene to zanima. Nervozu. Slušaj sad ovo, primjer, da li su oni mogli odbiti i One FC KSV? Primjer, tehnički. Pa s One FC-em ti buraz ne moraš uopće početi pregovarati. I naravno da ih možeš odbiti. Ne možeš odbiti jedino KSV ako ti meća bilo koju ponudu. Znači na kraju, kad je Soldić dobio uvjete od Vana i ako je Dijaković, Tomi ili Ivan došao tamo Martinu Levandovskom i rekao mu ovo su uvjeti, oni su mogli reći ok, mi dajemo isto toliko i zadržavamo te. Naravno oni to nisu mogli napraviti zato što mi to neisplativo na poljskom tržištu. Ja samo to hoću reći. A daj mi reći ovako, primjer, malo sam glup. Znači, ja sam Roberto Soldić, ističe mi ugovor, imam jednu borbu. I ne želim se više boriti u KSV-u. Da li je to neki automatski ugovor da se ja moram boriti? Stari, ti kad si prvak, automatski ti se produžuje dalje ugovor. To potpisuješ prije meča za titulu. Pa vi meni pričate o UFC-u da je robovlasnička firma. Pa šta je ovo? Pa frende, šta ako ja neću? Ako mi stiče ugovor. Pa ne možeš se ti buraz boriti za titulu u nekoj ozbiljnoj promociji i reći buraz, ali ja nakon toga ako svojim neću je braniti. Pa ne ako svojim. Pričam jebote, šta sam doživotni prvak. Ne kužim. Ne, pa nisi. Oni su... Ne, znači on kad je prije meča za titulu je dogovorio uvjete za sljedećih 5 mečeva pod boljim uvjetima normalno i onda na kraju tog ugovora svaka ozbiljna promocija može mečat ponudu ako se tako dogovori. Kako se izlazi iz tog ugovora? Pa ovo zvuči čovječe ludo što ti pričaš. Pa stari, tebi je to u interesu, ako te tržište traži... Čekaj, kužim ja, ali kak se izlazi iz tog ugovora ako ja to neću? Kak su Gamurot, Blaković, kak su ljudi otišli? Nema ugovora, ako si to potpisao, onda ovi imaju pravo meča, to je normalna stvar. Pa znaš ti koliko takvih je situacija bila, pa to ti je bila situacija sa Delijom, UFC-om i sa PFL-om isto. Znači ovaj je potpisao ugovor s ovima, imao je s ovima već ugovor, odnosno ovi su imali ga pravo produžiti. Sjećaš se? Da. Ali čekaj, mogu te pitati, sad probaj mi odgovoriti. Znači, recimo da ja sad odlučim, ne želim se više boriti. Ali kako se možeš, ali zašto bi ti odlučio ne želim, a potpisao si to, ne kužim. Čekaj, potpisao sam i odradio borbe, o tom ti pričam. Ali si potpisao ugovor da oni na kraju ugovora imaju pravo mečat ponudu. Ako si to potpisao, onda ne mreš izaći bez da oni mećaju. Ako nisi potpisao, možeš. Ne kužim, šta ti nije jasno.
Znači ne možeš ti izaći na svoju volju iz takvog ugovora van. Pa stari, ako si prvak imaš posebne neke uslove, na to si pristo. Pa nije to kod svakog tako, bog te ona. Ali to ti je u svakom... Dobro, to je meni osobno to, evo, ja prvi put to čujem i to stari, mi je iskreno... Pa pogledaj si kroz povijest UFC-a, to ti je svaki put tako. Znači, to je doslovce za svakog, to je svaki put tako. Nije kako je Ngannou kao prvak otišao iz UFC-a kad mu završio ugovor? Ngannou je imao produženje ugovora na još, kad si prvak, imaš produženje automatski na još jednu borbu ili na godinu dana. Ili on je fejko ozljedu ili je bio ozlijeđen i čekuje da mu ugovor istekne. On možda stari nije imao takvu klauzulu u ugovoru. Ja ne znam kako ko ima. Ne kažem ja da svatko ima tako. Ja ti govorim šta je on imao tako. Pa je, pa rekao mi je Djaković, što ti kažem, rekao mi nismo mogli ni završiti na kraju UFC-u. KSV je mećo ponudu od UFC-a i bila je veća, razumiješ? Zato pa dobro, ajmo onda ovako. Onda po svemu tome što ti sad pričaš, pa onda su oni već u startu znali da oni neće izaći iz KSV u UFC, jer UFC mu sigurno neće dati bolju ponudu nego što mu daje KSV u ovaj... Ne, nije tako, ne. Da su oni bili, zašto bi to bilo tako? Pa razlika je bila velika, ne. Pa UFC je naravno financijski puno moćniji od KSV-a, nego UFC njima obećao nešto, pa to ti Djaković rekao na presici, Tomi, pogledaj si. UFC im je nešto obećao i onda kad su došli na papiru, došli ugovor i pisalo je nešto drugo. Znači, oni su by the way tražili klauzulu u ugovoru, ako se sjećaš, od UFC-a da treći meč već mora biti za titulu. Sjećaš se. A onda su oni rekli kad su poslali ugovor da nije bilo to klauzula, nije to bilo unutra i rekao im Mick Maynard da to ne može staviti zbog tog i tog razloga. Stari, ja to ne govorim, nisu ovo povjerljive informacije. To je Tomi Djaković pričao na pres konferenciji koju sam vodio tamo u Esplanadi. Tako da to je sve opće poznato. Buraz, meni, ajmo dobro, nije bitno, pričamo, meni je to malo iskreno onako priča jako neuvjerljiva, iskreno, malo mi je čudno, ne mogu vjerovati da postoje takve klauzule koji se... Stari, to je normalna stvar, ja ne znam šta si ti čitao, to je svaki borac u UFC-u ima takve šeme. Osim Nganoua, Habiba i drugih šampiona koji su izašli bez problema. A mislim, kako ima svaki? Zašto, stari, Habiba ako se hoće bori dalje, on se mora dalje boriti u MMA-u, u UFC-u. Ko što i GSP je čekao 5 godina da se nešto dogodi pa se na kraju nije borio. Ko što i, mogu ti nazvati na broj 30 primjera ljudi koji nisu mogli jer su im ovi htjeli reći ne možeš jer mi imamo pravo na to. Ok, istina. Da li onda po tome onda i Ngannou možda se neće moći nigdje boriti u MMA? Ima i oni imaju, sam što on ima stari moj odvjetnike pa će se oni nadjebati, ljudi ti pišu sa strane da i Ngannou isto ima ugovor koji se može mećat kasnije. Znači ok, kužim sad sve, sad mi je sve jasno. Dobro. Ništa, idemo dalje, malo smo se na ovoj temi full zadržali.